Shubor nakaslem jong unongsan hima. State President kan National People's Party uba prestun tunsong henne kasni ulahir syanong kasen kabahap hapo kaparyong Mount Hatrishan constituency banpan jingkersyan na kabenta ukertong jong kaseng uba syarai lang warjeri. Habakren ha kani kasni na kaliang uba prestun tunsong uloong balada hausnem arhajar apulai kaseng karem namar kajing sya thermau kabajur bat baro kiseng san perthai ki keren persya ya ke NPP. Omdan kawai ru ke parti kabayaro ne ban ong bakabiang. Wat kita ki brio ki babam jalang ru ki keren lai phojat. Habala keren than ken mau ublei ubana jrong ude unong bishar na kabenta ka jongi. Lada dei ka bashisha kumbaki kenno ngim tharai bangin yo ban sensyar. Hendrei namar bangi trei ban syakri hok ya ka jela ban syakri hok ya ka jat ben riu ngiyo ya ka jingkerku bat menta khendiat benai ngiyo sendan ya ka majority ki MLA na ki wei ki parti ki bapenya so bat ke NPP namar ki yo i ya ka kam ka bangi trei ban syakri ya ka jela uni unong yalam ula kentu ban yeng rangba ban ai ka jingkersyan ya ka NPP bat nakalyang ka sarkar kaya le ban penpoy ya ki scheme sya ka constituency bat ki dei ban sngow try namar kadai kabalamang da ka sarkar balam khmat da ka NPP shosho laong ba kamut balada bat ya ka kam home minister kila ban betha ban le ka ne katai namar kadon ka an ki balahap ban but ya ka constitution ula kentu ya ki pat ba ban ken mau lem ya ka sing NPP bat ban ai ka jingkersyan bapura ban yo ya ka jingjob kum ki breung idan ka jingduna Hendrengi persyang ban buat renti na kamenta kari bat kajat menriu. Lalu bipaklah banyak sangat, lalu bipaklah ban om ban pensyai di paiba. Baka parti NPP kamdei kumbapi keno kamahasi pun begini. Narusu kena kumstel. Kadang-kadang don kita ngertiin semua bahaya misi rupiah ini. Dengan ya tu ya dia. Mena ko pala pagkamaw ikanidi jumi itong biolinda. Arhaja at kulay ni Ren na markaching siya ang termaw ko bamlong iresyo. But baro ki parti, baro kita diit ikret persyabi ya ka NPP. Non ka welo parti ka ban ong ban kren kan yaro dan ban ong ba ka parti NPP ka de babiang. Wat kita ki beliau ki bengi bam jalan ru ki keren lai hujan lai rusti. Tapi ngan itu ya pi habala keren tan. Kemau ublei pada jelong de unong bisyar makandu jeng. Lagadei ka basisya ka jing keno jong ki bri. Ngam tharai ngiyo ban sensyar soka. Tenrei lamar bangi trei katung kejialam jong dei benijrong ban syakri hok ya kejela ban syakri hok ya keri kecak benliu ngiyo kejingkerku bat menta kendiat benar berkat mampi ngiyo sundan ya majority lai puan KMLA kebanyakan kiwai parti Kiwan Joy, Bani, balai Kiwan Joy, kadau kolong, namar bagio I, jaga kam kabangi tre, ban syakri kejelah. Di kilong kumi, kilong pa, kikun samla bagi, kabang akwa ban ong yapi. Sengau ba, yen ramba kediang, ban kersyang dia kapati yang yupi. Kibapun ba ki kamba ki kamsan ki bengilale ban syakri ye kejela ban yenyautan la sidok pek yo piong bangin no iya kajingara amne bo ka konsersi jopi nasniu bo sisya ya pi ki no yalam jong parti ngimdara ban ajira na don emeli ban ya ye kiskim ng bajong pi ngimla Henry mau namaru MLA nang ni na karasyan ru uday badon benta ke sarkar na kaliang jongi na kaliang jong CM na kaliang ke jonga
Ngialak balak at penboy ka skim karoy kapan hamne po mau tarasan konstruksi bat kani ka skim wat sutu bagla kam dei ni jong MLE nrega dei jong ka government ka bayaran ka NPP snow try ka yo pisno bat bakampoy len bakati jong pi yo pi ong bakane kam dei ka skim na kasorka kabalailang da kaparti NPP na ladang sutrai bat periodi syusyuk ya bincanglah di babon nang di sakpa keba mangi nilabu kebaklan na kementaki paitba jom kemau harasan konstitusi dengan tas syusyuk pembentaan kebaar hakan negapor kan bas election por ialah election piong ka MLA, piong ka MP, piong ka MDC. PDI pemerintah ke babon ke parti kidang kedau ketibian ia ke parti NPP. Hindi kamu arjara pula. Nah kenau hakan ke election ka benang sugar ke election NPP. Hampur ki ombek baka NPP kadai ka BJP. Dengan kuat menong dimentah ke kentiru kidon ki kandidat ki parti ki bawan ban penting ban pensemi ya ki paipa jong ka mau tharasan konstitusi ban om basyo ha mi no na ka parti NPP namar ka parti NPP ka de ka parti BJP pet lagi om kumta hakane ka kenti ka banta Om yaki naik pembecu yani. Nama lasyai naladet election MDC mapiru election baka NPP. Keren bete ke bahasa. Nama manu muncul baka parti NPP berubah. Tambah hakapon election di kawang mau yani. Handai hadir baladet election. Nek yana sop kinwan ban kerpat nuba do perstun toset ai jinga kaplen ini itai sop sukon rasa ma pilih tang siu poi pada sisnong sakau jopi oki iya penhe seden hana bangingin sutuna yaki no yalam jong kata ka NPP ngani tu ini kanong rin jong ka parti NPP balay bang giyatrelang berkata kami om ka NDA ka National Democratic Alliance balay giyatrelang ngina megala balay giyatrelang ka jinglay giyatrelang kalong naman ba ngidon kam ya ka jinyara ka sorka India banjin daladey basensya ka Kongres kami om kata ko UPA mansua laraday baknya ke UPA ru mangiru injin dalalong kibiyatray lang ba ke UPA tenray hakin ni kikambiyasnan kisipos tam lawan no mansensyar lemba jom kata ka NDA hapo kajialam jom BJP tengiru ngimbansi banyadon lang hangka tang na kaway kadaw berkata kalong bangin yo ban wanra ya karoy kapar kajing mentoy hapo kajelapik lajungi ngani tu ipi kampang ni kijela hapo North Eastern State don ki sekren snow head adung longi keren su ana bagin don kam nya skor India ngimnan kam hana ka kafon na pasok sorka kami don kiba keren bahe, don kiba keren kundang, nanya tu ibi hakamakadu syurai kosa, syuhim snai, nrei daka bangi trelang baka sorkar kumi kami long ka sorkar India kaya di jibundoy, niyo banwarna iya kiskim kiba perkate, ki project kiba perkate. Bentar kegentingan itu lebih. Niyo ay kata ka project Al-Hajar 140 Banis Nasuro. Don kiba om hana ka Al-Hajar 140 masuk ba niyo.
Ngelede dari sensar, ngelede rupan, ngelede na rukubi ayo araja sensar. Pi kum kita di bersuatu ke malam syirkai lalu kata. Kenal kata kemeju om kata ke budget ke mangi ni bergerak sisi sejenen. Mentah ketingin sedang ni kata ke budget session juni. Assembly joni sedang hak aku praktik dulu naik hadir jom kali election ban pas ia kata kecing kencing dia kabangin sedang nolu asyitri April araja akusan ban kaban kut hak lai putri ubnai ubalai ar hajar apuri kamu sisis nem isna ya kali ke budget ke joni lain gampang tingkan nak kebentang kecing bit jimbiang jom di paita kejelah ke joni. How Muslim berada? Nadu ar hajar arhusau April, Syitri April. Berkaban sakut mentah kelai April jom benai belai ar hajar arhusan. Kata kebejek kebangingi pas, kapoi arpo ar hajar kulur tengah. Arpo ar hajar kulur tengah. Ya ki bentar di office berher-her, di departmen berher-her, laka jom ke jom bentar, ni penbit pendiam lemba jom betang bocet. Bat naka taka arah po hajar klur maniru pi. Ni kejiyo jom ni jom kejelang. Kabang ni yo nala i kamai la jom. Pila ban mundur. Ni yo tang lai hajar Praspaklur. Lai hajar Praspaklur. Niyo hakasismen. Kapan sakut akan negelai poetri mentau benai ubama. Bak kebecek pada joni kebang imam kolom arpo ar hajar klur. Dehanta beromepi. Kae kebekulong yang ni bak state government. Mangi kibadon banyalam ya berserkat ni hak ban marek stage dari don cikentin ki mengakren manusia kia thalai puja dong uperstur mobi kana oleh sate udalit nama pasti kana baju ofisa kana rabul ki perkala lai puja kompong lai puja ya keren ni bagi tu beri dua oba ejri jadi beri mana rupi ane me kena oi hakau di beri takung sau takung kamiau tang kau hati tempat yang keren di sekali kata kadi kena rim ba ong na ijai beri na kan poi ka arpo hajar klur ngana ong yepi kapoi kata ka arpo ar hajar klur lemba jo besarkan ni tambah kenma habanginang ban krok na tengiyo bakabaan kenma yo piong ba mangi kinong yalam hakasokan yo piong ba mangi kinong yalam hakaparti NPP jad bagi yo hadu kata hajar klur na kasorkar India yo piong bangindi no yaladi kata TN yo piong bangin kelahin duno kata ruwen kenmau hakata ruwen Rei habangi yo yang ada kecil untuk kaju kikme kikpa ukpa bokri teng sisen sitayo wanyi lek keleng saudong ban belan betaban sengat ban plung yakikun kibadon hayin bakakni dekata dekata jomi kajing yalam jomi ya kesorka kade hakata konori bat mentang kejela jomi kalaki mentang na thui pi hakini house nem arhajar akwa pilapan mundur ni sim ya kerai bat ni ayu ya sanction hadu arpo artli kita ki college arpo artli ni tung sia ki college haki tu dijaka ki badon ba bat kabagi kwa kolomba haka wei pakoi ka block headquarter ka wei ka college kaban ai
Hai tulok dan sorga. Kade banton. Balai kade lo muta, balai kikwa balai muta. Namar bangim kwa syu yaki kun samla babli ma biki kemedi pa. Ba penum bon kam syu penum pulut put banyalam yaki kun sesulong ken ma pitang ka bai bai suaru ka jinglen ka lapalan. Relio banwarna hajan. Yaki diki jakapuli kan termentoi yaki kemedi pa. Kamtam yangi siyanong pendam. Kaya kampak kabamangi na kaliang kesorka hapok jelang kay bibi kabangi. Dengan kuapan ong yapi. Na kata-kadaw yakito kijing penting kijing persmi. Jong kinagipati kamtam hakapor election. Sgel maha go kikme kikpati kon sama wat pensangap yakata. Wat persang ngamla ban mundur ban jindela syakaan begitu kiba hala gitu kiba keren hasurok halegi sekin ana badai tamangi bobit ban penyahan bersoka ban jindela syakaan kin aika kita menurunai ngatrai perot adu tulok tan menurunai kib slapmi ban keren baik ban deh kata kecil keren gomoong biolen namne. Uwe perlu pula serundar atau serundar lagi nama ranaba. Begapa bantu, kaba bantu, uprestun selen, upapunta, upapuni. Ni bikinat kumunta terbatok ubusukor, ukorna ubususno baik usuluti baik nanti sekretariat rak kapisah dekat li, lekter aku rujitia. Selalu mengira aku kata Rengat om ya pi Wat selutu bakal kita babi Habang ini penyan ke surga Ini penyan Kakunggaan Kamla panlong bagi penyan kakunggaan Kambut benong tak mengalong mengalami pedisi besar Nganek kakumon Kambut benong mengabat nangaya kakampulit jika hum ngan ong yupliat kel sian beri kelele kontak kelele klik syok yuta klik syok yuta kamla bandong mana don kaan bat penyan ke surga kadon kaan bat penyan ke departemen ke polis departemen lani ke agriculture departemen lani ke departemen beker kadon kaan kadon kakot bat kata kakot long trik kumangi ki balong niam kabangi om ka gospel tik kum ka holy book tik kum ka kot bakoy kabangi om ka kot bakoy ha ka sensya kada kada ka constitution kada ka an ka bang ngimma banle plumar waktang sidekat dikenal mam anak saya ni kalau tik umangi kibalong niya ngidon ka holy book ngidon ka ktinubli kabaong habapikren keren tangkata kalimit kabaong habapi lek sarum senen iya itay renti kadai nande natai ko po nang belum niya kisuto baik Niyat kakum kata kekendon jong kata kata ni ong ka anglay bakum juru mangi ibayalam ya berserkar niyat pada kakum ka anbrio pada kadai ka constitution jong ini dengan kata wat suatu bakla ya kijing pensyoi kijing pensya Kibriu ki bompa Jumat ban syong suki hantai sekretariat ki batai start bagi ngom long syuk kan keren tambahkan mau tak robi ukeu bom don dapat tengah pi kinong rep siteng leti piasneu tau keu bapa ani lah takrang namar basit kesni namar bajur kata kati ko keu karet kerian lek siang kau keu bapa anda poet kabatang si drop ka dan yai banjia kabakandu giong ches
leno kawang rumah kecil hala kecil sultanat kekerasul tim adalah lek hajan watang si drop rumah mio siap penbi siap ialah bakal tinggal kuat penong ya pihak dengan por semua mahal kebangan terpat kemaulan ya ke parti NPP kemaulan dia na state president kemaulan dia kinong kikam apa ke distrik kemaulan dia kinong kikam ke blok ni dapat ketang dia lagi ndai ban om bangi ba biang ba kuit narus kemar hak aktif berjumpa lagi kau om don bahok uwe don uwe ladon kita kami lagi bahok ngatrai ikin kiklegi nilai mana mapi para beliau kaduna apapun kalat apapun nilai hapeden jok ditangi persian ban bot renti ya kini dihukum play bat ya kani ka hukum beliau ni persian ban bot renti tik pati kenapa balai bakanan kiu ate kajat beliau bat kejelamai lai jumi perakui teka bangadon bangker patri Ahmad Jompi tongin yatrisito pet ubapli basarai mentau dawan dan takandu matrai wat si benai si teng depan usang mania konstitusi Jompi kebayang ngang sobat ong to yatrisito ngemapi wat kau yang jibonga jom uban rung haye ngasep lain ban poi haman kawin pokok Islam kamde ke basu de mapi de mangi ban mi namne ngelia tresito kenamba pi namne pinyo ke cinjo don kiba om yang na KNPP hamne yang mentah kalau bakadu ngai mengapai pi namne de yuta don kiba om menakalakan om bakadu Dia pun di masjid itu diberi dibahas pak nanta kita kita super shit hayo wahab lai puja lai pusket ngang om ya bi tan gawe ngila persian nah kalian parti ni dibayaran di bersorkan ngila persian baru beli ulah terkuya ikan ngakwakan om ya bi kinom ya lam rata hamne bom mau terasan tong ini triston ngamdu jikene ngilakan puasa katong dah kecil lamong teh perisa balai om tape kal kaphet mereka pi om ya kat hasil satu nomor diskausil pi om ya kejati hil satu nomor diskausil ngingin dia kan riu kan yeu kan san sijau kan mau ha lari jia beginjok nanti unu bejok hadir juga pusat bari unwati kini jingkang jom baru prestu ngan itu oke uswati kini jingkang semua hasil pelile nikwa bani trelan ya ka executive committee lati kena hai kata ke bani ya ka hukumta banyak ke jendau dan maha berpersan beritarik di masyarakat dek nambeng sadar dari bahasa lain, udah kontrai deh, PI kontrai kerja apa apa, kontrai, biar kerja ini senang kontrai, itu isu ada, dan itu isu mau isu yang hot bagi ikut, itu ya tambah kesini itu long dia, dan kata-kata mau PI, bau bahasa, unjuk. Dah jendelang bagi bilinda, kini kita belum menjadi sebagai sesuatu. Kita warna ia ki isu, jom kejengkel kamu akhirnya, hamne bok mau tarasan, konstitusi Prabowo. Pilih dan kami ni ubah syarai mau pinganju kau berkat udai kesenang jauh nanti, ngaju soal pinganju kau berkat udai nanti 6%. Baru sama bertresito badan bagi
ubaya tek ya kikun sama habor kawe jo bejela na do macam amju ke berkat alang ayo ya ke siti bo apply tiket akan de ngong le pide nang te mo na kai oh sa ka snong jo na email pa jo na kaye ka sen jo na doro te ni ngong kata ke labian dan kam su ben ong ben ye tet belia hat ka tet beliaใครก็ได้กับปวดแบบประคัดมานำมาหาตัวขัดดูอีลาอีจงเตลาอีจงลาอีลีลาอียงลาอีจงเตลาอีจงบันมันเป็นตามก็เล่นโซดอมมันจันบรอกรูปตัวลีกับคอนเสิร์ตสีไม่เป็นงานเป็นเสียงเป็นชอยก็ได้ที่ชิชาพิยาชบอยพิยาชิจันเตียพิยาชิเดชเวสkini kita halaki jom konsensi kita bahkan tak ada jisno. Boleh bumpi tu aja. Ngam jadi Islam ada tu bi. Lakukan di bawah semua, di bawah persamaan semua dia konsensi Islam. Lakukan semua misalnya. Maka terima kita semua. Penjolur jebelum bawah tanpa dia kamai. Langsung kurang dalam minyak. Nilai ilajom di ilajom. Nak ada ngopi sekolah, kena ada dulu kata. Bujuk berjom. Nanti tu pikir sini macam kasus kenapa? Piong kena stoi, piong kena perai, keramajan, piong kena jika kemahiran, keler juga kuat kabel. Kensuatan nilai beli, nampak jadi ketenggur. Dari hanta banganur dan om lebih. Hadir juga aku sautrik sampai pergi kini kita di sana. Kita pun pak, kita job om nak parti NPP. Kin sawan, ban kerpon jadi ke parti. Bangin penrung lang dia ki. Banyak trailer. Lapi om hadis kausil. Lapi om habo. State government.